بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها فقال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا muttafaqun alaih. Paganayron na pamangnin tanu si wallah mambagian tanu sumana salam agyuto so kalilintad na kapipi ginawa na kada rayo-rayo sabab sa din sa katatagumpiya o badan naguso lawas nagu kapya wayamanan yan nakapakagdam tanu nagyuto din ni kapya nagukatagumpiya wayamanan yan na di tanu kang galbaka nakiptunayin tanu si wayamanan yan na mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kutuwa dua hadith ay nanoy tanu na palayo tumakang gugunanaw sa kalaibalas nagukalbihan ukas si sa paganay nagugiyang kuto di ka pa kan dekat-dekat si ikusap. Pada sa simba o mga malaika kukapagpadapayran kukad na niran Rabbul Alamin nagyang kuto adiran kasasap. Wa inna lanahnu saffun sa tigo mga sahaba ya Rasulullah anto na ibuntalo diran kasasap. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakumpalito niran so paganayasap nagudisiran di dekat-dekat si kuyamanan niya nasap. Yutoy aya patot nagukailangan sir kita no naigiraman buhay ni tindig tano so mga sambayang tano na di tano makasasap sa lagid o di ka pakasasap kuyamanan niya na mga malaika pakumpalito niran so paganayasap nagusiran budisap o papakatundugasap nagudisiran dekat-dekat. Giyang kaya kasap sa paganay udi na kapkumpleto ako sap na padeko kababaloy niyan udi na liyo ko kababaloy niyan asun na mga malaika na padaya ko inipanguyat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga tao adiranun kasus sa kuyay na adiranun di emanan yan nakapaguradu-radi sabab si sagyang kutuwa mapapadal mo na kalbihan na balas adi tero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aubuati ko Rasulullah ukatawi umanga tao so balas mapapadalam si sagyang kuto asap apaganay na sigurado din apagurado-rada niran na sasakuya niran taman sa waya buokit akakiram pairan ro si sagyang kuto asap paganay na penggulalan sa Qur'a penggulalan sa emanan yan na rapol na ukita niran din ito na inggulalan niran din asar bupama ami sampay siran si sagyang kuto ay emanan yan na asap paganay na nanawanan nagukarina sa kapakalilibiyo kasi si sa emanan yan na paganay saap nagu nialoy pa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuy sa hadith amataan na sa mga malaika na pasalawatan niran ipapamangan niran sarila sa mga tao mapapadalam si sagyang kuto ay manan yan na paganayasa way miya kada-kada kalemanan yan na kalbihan si sagyang kayamanan yan na saap apaganay way na sabab kumakapat sa oras tano way na apya siya tanu bumiyataman pangning tanu si wallah papakakuwatan no sandauan si kuyamanan yan na mga didataray ay manan na bandingan
di pamagusain so yamanan yan na agamatan o agama Islam. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.